predsjednik Sjedinjenih Američkih Država John Kennedy ubijen je na današnji dan pre pola veka u Dallasu. Kennedy je bio na čelu Amerike manje od 3 godine kada je 22. novembra 1963. godine ubijen u atentatu. Dok se u otvorenom automobilu vozio u ulicama Dallasa u društvu supruge i teksaškog guvernera Johna Connellya, na povorku su ispaljena 3 hice iz puške. Jedan je metak pogodio i ranio Connellya, a 2 su pogodila Kennedya, jedan u vrat i jedan u glavu. Odmah je odvezen u bolnicu gde je nedugo potom proglašen mrtvim. Nekoliko sati kasnije bivši marinac Lee Harvey Oswald je uhapšen, a potom optužen za atentat. Oswald je tvrdio da je nevin. 2 dana kasnije ga je u policijskoj stanici pred TV kamerama ubio Jack Ruby, vlasnik noćnog kluba povezanog sa mafijom. Kennedy je i dalje najpopularniji predsjednik SAD-a u posljednjih 50 godina, navodi se u istraživanju uticajnog vašingtonskog sajta Politikon, i njegovi politički stavovi iz tog vremena mogu i danas da se primene na probleme koji još uvek postoje u svetskoj politici. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.